Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray ko min iloba, ilo la diaspora africaine. Hande ko samedi 2 août 2025. Haray mi salmini on fo mi lande kesi don e jam. Mimmi do e jam jammo gine jo wondi on. Haray hande non ko e live wonden do ko Facebook. Haray mi do toro kala natudo ko live do. Yo wawu wadugol cœur jidin parce que page on ibe fala bloku demo donc haray mi do toro kala natudo yo wadu live yidi haray no mi do yafini e kala mo nanata pular hande koy pular mi fala yewtude o live do concernant UFDG parti UFDG on. Donc mi taw c'est très important fi yen andinti jamaji din piji kadi piji ko woni fejjude kon au sein de notre parti on femme. Donc haray non fi be wawata pular ben haray mi do yafini buy parce que don suti mi do habiti fayda vidéo ji din fo en français mi wadata di fi yo fo nanu fi kala haray no wodi wobbe go kadi be nanata français on mais kono ko fi hon dum ko parce que haray wobbe buyno ton hay si tay hawri be wata halde français mais si wolama be nanay be famay donc haray ko be wawata pular haray buri dudude donc nous wadi si tay hawri on tigi non insistude e pularo e français on haray hina hidugol halugol français sagwan vraiment on tigi wawa no wolude vidéo ji din fou en français et pular mais kono kadi juutay han feƴƴita kono wadi si tay hawri hande o vidéo do déjà mi do yafi non si tawi hawri mi feƴƴintini minute ji mi faltono ke feƴƴa 10 minutes mais kono si feƴƴiti ton ko parce que haray c'est nécessaire que yen hewtu peut-être que han 30 minutes si ɗuuɗi ha donc haray non do yen fokkitude mi do fala yen jentito do yewtere ko wietebe monsieur Abdoulaye on tiram ben États-Unis wadduno et Oussoufalima. Donc on va rebondir sur ça en attendant yo yimbe ben jaw wade cœur jidin parce que be ara joni be fuddo signalugol wade cœur jidin donc haray on yi nanen mi wadi do live ko feƴƴi Paris do ko ambassade de Guinée on fo modon on natube ko page be on yi ma wonnobe en direct on yi donc haray non ko yon andu dum don ko hande feƴƴi hina hanki hina hecciyanke ko hande e samedi do le 2 août feƴƴi be nodditi Guinée be fo dum do no mi do fala yo nanu moƴƴa ko mi woni wolde do kon ambassade de Guinée on nodditi Guinée be fo fi argol présentugol projet de vulgarisation nouvelle constitution. Donc himbe buye hitom menen par exemple hibe interdisani men kala ko Guinée en tumbundirta mi wo soirée wo be woy men yidude ben wano alpha en ainsi de suite be woy men yidude ben don on be inay ben don on si hewti tum be jabata be nata. Donc menen ko be anda non c'est que ino wodi Guinéen be go be andanda hore mani be meda wolude réseaux sociaux be wona d'accord e ko be woni wadde ko donc ben Guinébe don non wawi natude ko der salle ben don Guinébe non wawi natude ton be yeyi be acci han be da wowli ko wolata kon présentugol projet on awa kambe kadi be immi be inni be wona d'accord on fami sendite moƴƴa live on donc dum do ko avant gumi on ngi jonnude be wawi nangude ton Guinéen be natube ton be brutalise be goddom be barminimo ga ko bawo ga donc haray ko yon andu dum don quoi. Bassirou, je suis désolé mais je ne pourrais pas te prendre parce que je veux vraiment, je suis venu pour un thème concret mi fala wadde dum mi da fi in de 30 minutes maximum. Donc haray ko mi do yafini buy pour la prochaine fois s'il te plaît. Donc haray ko yon andu projet nouvelle constitution mo be fala fi inde on andi fewdo dansa kuruma arno do mais yawno mais inni non dum don Allah wadi tay be noddi France 24 be noddi TV5 Allah wadi dum don yaltina e aduna fo yi hande kadi reflet Guinée harno ton be wawi filmude donc voilà mi publier ko page do go hiye donc immi be dari inni non donc haray Mamadi Doumbouya e CNRD mabbe on ko be andu ko be woni fijirde kon ko hiite be woni fijirde. Donc argol kadi inna waɗay constitution e fi reb e inde république hara a suɓay yeeso ɓe naadata ɓen a suɓay leƴƴi ɗi naadata ɓen ko leñol si tawi hawri ko a pullo
si on tigi tawtaɓe a natata il faut haraɗa waywa Ousou Falima ma Sellou Balde en ma honno yantela Bassirou Diallo en hara hiɓe andi ɗo ko a waɗo promotion Mandeng ko a waɗo promotion leñol Mandeng constitution Mandeng maɓɓe on ko an natata nder ton an haray tu es le bienvenu donc guinéen jo wiɗo wondema o constitution ɗo moɓe faala jiiɓirde leydi lagine ndin moɓe faala yeeyitirde ndimu men ngun en sali enen on en ala ton place haray ɗum ɗo ko avant ngu mi jonni on mi publianayi en ɗo ɗen ko Reflet Guinée filmi nder ton onon tigi hiyon donc haray musidɓe an ɗum ɗo ɗen ko andigol on tun onon ɓe uddita guite onon ɗaniɓe ɓen koyon finu andon wondema Mamadi Doumbouya e CNRD on e wonɓe wallitade CNRD on ko ɓe faala kon hina ko moƴƴani en donc menen no men ala e ɗanade sakko men leeta men ala e ŋuŋude sakko men ɗano par ce que ɗum ɗo ɗe no haɗi men ɗoygol par ce que meɗen andi men ala hay nokku e aduna on ɓuuri lagine ɗum waɗi si tawi men haɓata men siccata si Allah on jaɓi donc ɗo en aray ɗo ɗen justement pour comment dirais-je pour parler de l'UFDG ino ɗo ɗen yewtere nde mi faala en jentito ko Ousou Falima wadduno wiyeteɓe Abdoulaye wonɓe États-Unis yewtere wonde important fi en anditu rebondisen noon e muɗum donc ɗo en fuɗɗo ɗo ko Ousou Falima woni yewtude kanko noddi wiyeteɓe Abdoulaye ɓen donc ko yewtere nde nanno ɗon mais c'est juste pour rappeler aux gens fiyo yimɓe ɓen andu tigi tigi ko honɗum doit waɗede ko honɗum fewndi ko honɗum doit waɗede à partir de maintenant ko honɗum doit waɗede ko ye e UFDG o Thank you for calling me, by the way. Okay, Johnny, Fala Agent Roland. Right? Est-ce que Ming a continué également à Ousmane? Oui. Ok, non, à la trompe. Voilà. Okay, d'accord. Vino. Kono, andi si mi gento kono hakke gento dalla minute. Perché mi sa conti lan ko mi kanyoma. Ousmane andu to ko wadno den kon kam McDonald 28 teme par carbon. De wiu dalan atu créer mouvement soutien gorko société ko holo min Ousmane happo. Donc ko patata. Ala di sellu tawro ko mawdo me. Tay hawju. Sen hawji en koyto. Min mara hokkim leader tawro do e adna ngon do taw ton ka jondi do. Ko mi halam ma ko mi sudano mi yalda mi ala leader go na ala di sellu pour l'instant. Nyanga do falaka. Est-ce que mais nous non abami to ab anda ka biya ko ne ya don abun gaina wala sin gaina la na baka mo ne ya ba wana yin sonko sa no dilan kwa nja ti gam min awoni do ka kaso min na bito mbodi min kemo na min ka ardo comité de no matu wala ta kan ko comité de no ma ko ne ndo woni akko ala ko wada na ba Ousmane ko mo ay ko per ko mo ay ko on est là mais on a fait wannan yau ko wannan yau da ko sabu o politique do min ko do ala di sellu hollidiri en New Jersey ko ardu don 2011 o yotti mi onoti tapi o inni joganela jogite Ousmane Gala ko minirawa ko do mi jogi kayi do den on de nyande ha wetango jango ko do mi jogi John, si tawi woni hari ɗo, problem waɗi
si tawi woni mi yiɗi probléme o wona e anen iwri probléme on koye ma an iwri si tawi probléme on probléme o iwri an jeeno wi wona mi andi ko watto andi ko watto apply andi Allah tagi o fof ko Allah je tagi o makko mo hay e goto wawata wonde dow goɗɗo ko Allah lan ɗo hoddiran makko ko ɗo yahata si Allah ɗo Voilà, on va s'arrêter là. C'est très important pour y écouter, tigi tigi, net on. Rafraîchir la mémoire. On faut modon on nani mo inna kanko alaji sellu halfina mo. Wanyande alaji sellu halfina inomo bedo, il était content et il était fier de sellu dale. Parce que ko haju makko. Nyande sellu dalen hollindira mo jama on. O jama teddimbe. Usu falima. Wa fewndo alaji sellu yalti dayno e makko hollindira mo yimbe ben fiyobe wattangila e makko be tambitomo. On tomati hari sellu dalen, y a pas de problème. C'est son ami, c'est son papa, c'est son tout. Do on nani ko wi kon wo sellu dalen ko hidata sellu dalen kanko gayni jidade. Ko hidata sellu dalen c'est-à-dire kanko, c'est comme si na sellu dalen hollindiri mo e goto kanko hari kanko on nani kadi Liberia kanko usu falima ko inni wonnema wo sellu dalen ko hewtata UFDG o wadi UFDG 20 ans hari wadi duubi noga UFDG si sellu dalen ari dum non kadi e fo pennani dum non. Donc ko hondu mi andintinta jama on c'est que goɗɗo si tawi hawri o waɗi duuɓi nogay e parti politique goɗɗo andali mo kanko o wawali présentude sellu jama on hara ko sellu présentato mo himɓe ɓen fiyo yimɓe ɓe wallitomo. Ça veut dire que Ousmane Gawal o holli ko hon kanko woni hombo o holli kanko, c'est-à-dire ko zéro. O waɗi duuɓi nogay UFDG si sellu dalen ari. Sellu dalen ari ko sellu dalen hollindiri mo e jama on. Andi déjà an duuɓi nogay ko wonda e parti on kon, parce que si tawno ko goɗɗo go wino ko duuɓi nogay o waɗi ton, si yedde. Kono ko kanko inni hari o waɗi duuɓi nogay. Ko kanko kadi inni do joni ko sellu dalen be yidata sadi kanko o gaynino jiidagol. Ça veut dire que o jiidike ha o gayni goɗɗo andamo. O waɗi politique duuɓi nogay si sellu hewti goɗɗo andamo. Mais ɓay sellu hewti fo andimo. Ha o nomama gorko suusay. Ado sellu hewtude UFDG hay goto meeɗa faljuda innamo gorko suusay. Donc ko sabu sellu o suusiri reedu. Ko sabu sellu o heɓiri visibilité. Donc hande aduna lan fo andi an usu falima kwa zéro. Kwa feno. C'est-à-dire personne, c'est-à-dire kala considère udoma a jonnu mo mbuudi. Te on mo jonnuɗa mbuudi ɗon ko neɗɗo mo ala valeur. Neɗɗo mo anda, c'est-à-dire mo ala ndimu. Sina ɗum wonti ki ƴetta e mbuudi ɗin waɗa, c'est-à-dire hollira ndimu mungu. Andina ma wonnema ɗi mbuudi ko wujjaɗi ko lagine fof jeyɗi. Ko jonniraɗa ɗi mbuudi ɗo ko fi jiibugol. Parti UFDG on jiba président Cellou Dalein Diallo ko ɗum usu falima jonnira mbuɗi poste ji makko ɗi fof ministère ji ɗi occupe ɗin fof o ala résultat makko on ko si tawi Cellou Dalein
wonali président de la République de Guinée kanko ara waɗi résultat ɗum ɗo no il faut jama fo anda ɗum ɗon onon iwtirɓe ɓa Ousou-Fally maɓɓe fo ande programme makko on fof ko watta selludalen laamo la Guinée ko ɗum ɗo woni programme Ousou-Fally ma o ok mi yi goɗɗo no windi ɗo nane mi anda ko wiyeteɗo Ousmane wondema wo hina mandengon fo woni ɓawo CNRD ɗum ɗon kadi je valide mandengon no divisi no wodi une partie wonduɓe e RPG no wodi une partie wonduɓe e CNRD donc hande noon parti ɓurɗo mawnude on ko CNRD wondi manden par ce que ɓe faalaka laamu ngun iwa ton par ce que ko honɗum waɗi si tawi hawri ha joni yahal élection ko par ce que no andano si ɓe ari ɓe waɗi no haniri noon engagement mo ɓe ƴettuno on si ɓe waɗimo yiɓe anduno laamu ngun ngu iwayno RPG ngu yaha nokkugo ngu yaha UFDG par ce que fof no anduno président Cellou Dalein Diallo alano adversaire fof ino andi ɗum ɗon ko ɗum waɗi ha joni élection waɗa la Guinée ko honɗum waɗi ha joni président Cellou Dalein Diallo ko kanko woni probléme maɓɓe o ino anda kanko ala adversaire de politique e nder leydi ndi donc il faut tout faire pour détruire Cellou Dalein Diallo il faut tout faire c'est l'animal à abattre donc min si goɗɗo no wiide goɗɗo goo goɗɗo goo no ɓuri Cellou wawde politique goɗɗo goo no ɓuri Cellou suusude reedu min nayi awa mi fanka mais la personne inquiétante dans la politique guinéenne ko Cellou Dalein kala régime arɗo la Guinée ko jogodi problème ko Cellou Dalein fi hon ɗum parce que c'est le meilleur ok qualité ji Cellou Dalein ɗin c'est-à-dire on ne va jamais finir de les énumérer parce qu'il a démontré ça sur le terrain et dans et sur la chaîne politique internationale. La preuve, il est invité dans de grandes cérémonies, dans des grandes conférences, dans des grandes colloques internationales. Cellou Dalein nous invité. Où se trouve, c'est-à-dire que le président de la République, ancien président de la République, Joe Cellou Dalein est invité. Est-ce qu'on famille? Donc, hande, mi andintinay jama on après avoir écouté Ousou-Fally ma savoir que façon neɗɗo hombo ni oɗo andi ton ko oɗo il était proche de Cellou Dalein pourquoi jusqu'à présent Cellou Dalein hewtali ko pouvoir ko sabu ɓe himɓe ɗo ok sabu ɓe himɓe ɗo haɗi mo hewtude ko pouvoir ha joni donc une autre personne mo andanɗa hoorema ni haɗuɗo Cellou Dalein kadi hewtugol ko pouvoir on ɗon kadi ko ɗe balɗe ɗo jama buy andi fi makko mais on va essayer de l'écouter en en 1 ou 2 minutes seulement message on comme 9 minutes mais écoutatamo fou en écoutay juste peut-être 1 ou 2 minutes mais miɗo faala yo jentito anaji Cellou no mari lonto temedere ka nder parti UFDG temedere hande ka nder parti ɗum no woodi on a des cadres politiques et administratifs wawɓe alaji Cellou no faala min Cellou balde meɗen faala ko mi armi daro mi towna hondu si miɗo felliti noon komi piyeteɗo kenen ara miɗo ɓuri faalede ara mi hersali ara mi arali mi daloɗon mi towna hondu mi ronka heɓude donc haray si en ƴetti telemma menen ko feetu UFDG kom on a tellement investi sur le président de l'UFDG en termes de confiance, de crédibilité, de leadership, de popularité sur le plan national et international. Mais un felliti fewndo ɗo ko min Cellou balde mi yiɗa mi hittio ko kaari yiɗa hittio meɗen felliti potentiel mo Cellou Dalein mari on goɗɗo go ala ɗum nder ton marɗo chance hande sur le plan national le charisme de Cellou Dalein ko tawata kon ɗi a région ji hedditiɗi hara wona fuuta tum fof ɗo jaɓimo meɗen felliti ko gonga parti on no tawa e mum kono leadership makko on kadi charisme makko on e valeur ji ɗi o andira ɗin nunɗal e peewal e wowlugol gonga e yiɗalngol jama on fof ko yiɗani hoore mum kon meɗen tamƴini son leadership pèse ko fanɗi o 50% dans la vitalité et la popularité de l'UFDG donc aray comme on le dit on ne change pas une équipe qui gagne hare ko ɗum holli ni e la Cellou ɓe alaka parti to lonto non ko ala mo ala lonto alaji Cellou ko tagaɗo suga an min sugama an
alaji sellu mi yelaki himo wawi nawnude himo wawi mayude mo be e men ko nyalande habbi ko honde tuma wonata e ko honno wonirta woni goddo anda mido tori Allah yo Allah jonnumo balde de moƴƴina battane on jonnamo laamagol leydi lagineni sirajo ko fe'inta goddo habbanoki ba Mamadou la même chose donc haray alaji sellu no mari lonto temedere ka nder parti UFDG temedere hande ka nder parti ɗum no woodi on a des cadres politiques et administratifs wawɓe ardade parti on komi wi'i fewndo ɗo wondema potentiel mo selludalen jogii on hakkunde men e wonɓe ton ɓen ɓay tun o feƴƴinaali himo ɗon ɓay tun o nawnaali himo ɗon ɓay tun e himo mari faculté ji makko ɗin min alamo min remplacera mo toon nini jogiiɗo potentiel ko jogii kon e si tawi noon janngo o alaa ɗon ma ɗum si tawi noon janngo dey hara condition ji goo. Voilà. Message on, c'est un message important. Mosellou Balde waɗuno, j'étais juste pour rappeler. Voilà. Joni non, himɓe buyno felude sellu dalen. Wondema sellu dalen laamaki. Ok. Wondema sellu dalen heɓi laamu jaɓali daranade laamu mungu. Ok. Et pourtant himɓe ɓen no hiwde jamfaji ko woni feƴƴude kon. Hande mo yi o façon himɓe ɗo sellu balde en ɗo e Usufa Lima en ko waɗi kon Alpha Boubacar en cangel en haysi ɓe ala e wolude parce que ɓe fof maɓɓe fiyoɓe heddo fiyoɓe yewɓe tawta opposition fiyoɓe yewɓe tawta mouvance on c'est que ala mo utilisali inde selludalen ala mo utilisali inde selludalen parce que ko si tawi a jogi ke inde selludalen nden si ɓe wama jentitade woni fewndo Alpha Condé woni fewndo ɗo c'est-à-dire si tu n'as pas sa ɓadaki selludalen a ala ton place si tawi noon iɗa ɓadi selludalen hay si tawi ko a communicanjo simple ko réseaux sociaux ko a communicanay ɗo selludalen joni a acciti selludalen joni a wattimo aybinde hiɓe mari haaju e maɗa hiɓe mari haaju e maɗa hande Pullo Fuuta aybinowo selludalen no mari valeur ɓuri sosojo ma maninkajo ma forestier aybinowo selludalen Pullo Fuuta aybinayɗo selludalen hiɗa mari cachet ɓuri leƴƴi heddiɗɗin sabu honɗum ɓasay ko ɓe innata ko siɗɗo makko won moye aybinde ko ɓe innata ko wondunoɗo e makko kadi won moye aybinde voilà jon noon komi waɗi simi juyni ɗi yewtereji ɓeɗo ko fiyen andu déjà le problème komo anduɗen fi mum mais rafraîchir la mémoire on fami ɓeɗo ɗen si tawi no takkoma ko honno waɗa lamorde je pense que non tu ne peux pas avoir le pouvoir avec des gens comme ça ɓeɗo ɗiɗo noon ɓe nangano ɓe sokida déjà kamɓe tigi hari ɓe windi tribune ɓe signi kamɓe hari ɓe tawti Alpha Condé ɓeɗo ɗiɗo noon hari ɓe tawti Alpha Condé Abdoulaye Ba Kindia wi no tawtata o wi no tawtata kanko il a refusé catégoriquement Usufa Lima kanko tigi o wowlani en nani ne ɓaali hay o inni kanko déjà hari mo décidi kala laamu fewnditingu o tawtay hande kadi o wala ko kanko wi ala fus e opposition o kanko hande kadi o tawti Sellu Balde jokkimo ko fiyon andu ɓeɗo ko haaju mum ɓe jokki ko haaju maɓɓe ɓe jokki ɓeɗo hina fi c'est-à-dire hina fi yo leydi men ndin yalto e probléme kamɓe ko fiyo kamɓe ɓe yalto e probléme ok ko ɓeɗo noon yalti ko ɓeɗo kadi oɗa par exemple Sellu Balde kanko o yiltitino o tori yafuye ɓay ɓe yalti ko kaso coup d'état on ɓay waɗi kanko o yaltitino o tori yafuye façon no torori yafuye noon président Sellu Dalen Diallo ɓay o ala rancune o inni ala probléme o accepti pardon makko o inni o wattata ɓe inni kamɓe c'est-à-dire kanko ɗum ɗon ko il faut kanko tigi koko teren ɓe andata vraiment o décidi tawtugol o dewtidi vraiment o wonti e laawol ngol parce que ɗum ɗo ala mo fayata mais sa fayi noon a arti a inni hande kadi modi a yaafe
ɓay haray ko banu adama a yafoto on tigi ɓayle o arti en fo en nani haalaji makko ɗin kala nannoɗo usu falima no ataka no kala nannoɗo sellu balde no ataka usu falima fi kala hande ko kamɓe ɗiɗo weldi ɓay ko hay goto o yeta noki wondema bobo no fijira enɗi nene mum kono fijirta tuba babe mum ko usu falima wonno yewtude ɗum un pied dedans un pied dehors c'est carrément dehors ɗum ko usu falima wonno yewtude ɗum c'est-à-dire tuta nyanta c'est-à-dire angal ndimu ko wonno haalande usu falima ko message ɗo wonno wadde ɗin c'est-à-dire fop no fellituno kanko on o arti définitivement hande kadi himo andi ɓuri selludalen ala en ekkutiɗo joni ko wowli kon hiɓe andi ɓuri selludalen ala ko dewol e ko gorol lui-même il le confirme région ji ɗi nayi non en ala ton ɓuri makko kanko noon hari koye on parti ɗon o woni hande o tawti CNRD ɓe o kombati ɓe o andi wondema ɓe ala e laawol ɓe respectali engagement ji maɓɓe ɗin c'est-à-dire ɓe faalaka yo pullo laamo lagine kanko tigi sellu balde himo andi ɗum ɗon hande noon ɓe yehi ɓe tawti ɗum ɗon fiwata pullo laamo lagine histoire ji ko nanayno ɗen ɗo fewndo bari jawwadu en fewndo Diallo Teli en fewndo histoire ji Sayfullahi Diallo en kamɓe Sékou Touré cadre ɓe fulɓe ɓuri nayo jowo wonno plus présidentiable que Sékou Touré ɓe dari ɓe lammini Sékou Touré fi tun gañenendi hakkundeji maɓɓe fi tun wata pullo laamu ɓay tun hinamin laamu to wata laamu awa musidɓe an ko on histoire arti hande usu falima yo lagine c'est-à-dire wata pullo laamu aduna no ɓuranimo yo selludalen laamu si tawi tun hawri selludalen laamaki kanko haray tout est bien ɓay tun imo andi si pullo laamoto ala wonɗo placé ɓuri selludalen wata sellu laamu bawuri hande wata selludalen laamu haray kamɓe ɓe heɓi victoire haray ɓe heɓi victoire hande sellu balde kañum kadi wata selludalen laamu haray ɓe heɓi victoire par ce que kamɓe on hande kadi ɓe andi ɓe naati e saare fenande ɓe asumay noon on andi ko ɓe naati e mum ɗo ɓe asumay ko il faut enen comment dirais-je continuen combat on han gañoɗen si tawi hawri fenande nden yaltinen ɗum ko leydi meɗen mais non hiɗen ɓuri kadi weltanagol jomiraɗo on par ce que duwaji ɗin no wona duyrede noon sen anditi ko toriɗen jomiraɗo on kon ko jaɓuɗen amina kon hinno jabade par ce que ko toriɗen jomiraɗo on ko Allah yaltin kala jamfuntejo e nder parti on kala wonɗo e jamfade selludale Diallo yo yaltu ko parti ton ado hewtude ko pouvoir donc hande noon Allah waɗi laawol ngol no fertade laawol ngol no fertade ko laba sah par ce que sifa ɓeeɗo si woni takko ma harete futu ko ɓeeɗo ɗen fof so yidata ɓe yaaɓe hirtoda e lanɗo ɓe haalanamo programme ma on fof wata goto fellu selludale komi ari andigol ɗum ɗo tigi wata goto felu selludalen felnaki hay ko nder ɓeygure moɗon en fuu meɗen ko ɓeygureji meɗen ine wawa jamfede hiɓe hawtuɗa nene e baba no wawma jamfade ɓe hawtuɗa baba no wawma jamfade mo jomboyɗa adduɗa ko nder suuduma no wawma jamfade c'est-à-dire ɓe hoɗiduɗa ɓe nokku gotum no wawma jamfade ɓe gollidataɓe no wawma jamfade wata goto felu selludale ko hombo woni jamfaki en ɗo taw gilandema ardina e o parti ko kanko selludalen ha hande on nani ko selludalen wowli ɗum ɗo arto e janggo inni on ko ɗum ɗo kadi non koyemo jokki combat on kono jamfa kan ɗuɗiri wo ko non kadi conviction on kadi woni e ɓeydorde min ñande fini weeti wo miɗo jangude
ko nyande fini weti o miɗo ɓuri weltanade président Cellou Dalein Diallo. C'est-à-dire ko waɗata, c'est-à-dire ko waɗata e ɗiɗi ko ha yewton. So yewti tun a ndaara tawa jaka ko ma wakkiloɗa. Parce que kanko wonaɗo e waɗede ɗum ɗo on fof ka jamfaɗo fof koye hoore makko woni yewde. Kanko himo ɓuri wonde motivé ɓuri hanki. Ko honɗum an wawoɗa rekilirde. Non. Wata goto figure felugol Cellou Dalein o felnaki. Mi nana e woɓɓe no sabota kadi. Inna fewndo Lansana Conté kanko o waɗuno ɗum ɗo. Laamu Lansana Conté Cellou waɗuno ɗum ɗo. Déjà ko angal miijitagol eɓɓindiri laamu Sékou Touré e laamu Lansana Conté kañum e laamu Mamadi Doumbouya. Ko angal miijitagol. Parce que enen koyen luttu ko fuɗuɗen ɗon. Ko honɗum wawɗen eɓɓindirde laamuji fewndo Sékou Touré e fewndo Lansana Conté. En doaka wadde ɗum. Awa musidɓe am terte ɗum ɗon ton eɓɓindir ɗum ɗon. Donc si hewti non kadi fi kala on eɓɓindiri miijite moƴƴa. Cellou Dalein hari ala ko opposition, hari ko mouvance o woni. O woni ministre, o woni premier ministre. Yehi non han o yalti e mouvance o. Hande kadi o acciti. Hande kadi tawi himo étranger, o wona ministre, o wona ko gouvernement. Joni Ba Mamadou, président parti on UFDG. Ɓe ndaari ɓe tawi ko ma ɓe jaɓɓa goɗɗo ko remplace ɓe. Joni non ko hombo mi woni yewde ɗum ɗo ko onon sabotoɓe Cellou Dalein fewndo wonno ko mouvance fewndo Lansana Conté. Joni ko honno miijite moƴƴa de Ba Mamadou acciti kala ko wonno e nder parti on inni ko kanko tawanoɗo e mouvance on tawanoɗo ko gouvernement Lansana Conté ko kanko o wawata ardirde o jonna parti on ko kanko o hooli. Ɗum ɗo ɗen no dowa on findinde hakkille ɗen. Hino wayi hande wasi Cellou Dalein kanko fewndi fewndo ɗo mo faala remplaçant. O acca wonɓe ton ɓen fop. O acca wonɓe UFDG ɓen fof. O ƴetta Ousou Falima, ma o ƴetta Bawuri, ma o ƴetta Bassir Diallo, ma o ƴetta Thiangel, ma o ƴetta goɗɗo mo hooli. O inna ko on ɗo. Joni calculé non ɗum. Calculé de. C'est-à-dire, so ndaari ko Ba Mamadou waɗuno kon. Soit mo waɗuno e Cellou Dalein on. Est-ce que o décevi en? Est-ce que o décevi en? Mimi nay non. Ba Mamadou hari ko Ba Ousmane wonno moɓe falano yo remplace Ba Mamadou. Kono Ba Mamadou a eu le courage yeta golle yeso jama fo o indi kanko ko Cellou ɓuri hoolade. Wo golle duwaɗe waɗede ɗen ko Cellou mari capacité, ko Cellou mari expérience fiyo ɗen golle ɗon laato. On faami ko min ni kon. Diallo Wali, rappelle-moi, on va le faire ensemble, mais pas dans ce live-là, s'il te plaît. Je suis en live, je te rappelle dès que je finis. Bientôt. En famille, c'est-à-dire, capacité, mo Cellou Dalein jogion, expérience, mo Cellou Dalein jogion, Ba Mamadou choisit si Cellou Dalein akidon Ba Ousmane et consort, et Ba Wourien. Mais est-ce qu'il nous a déçus? Non. Hande, on faut plus de ni place Ba Wourien. On faut plus de ni place Ba Ousmane. Donc, Moussipian, Akie Felugol Cellou Dalein. Si tawi hawri, on jokki yimɓe faalaɓe débilitude Cellou Dalein, faalaɓe déstabilisugol Cellou Dalein. Onon, on nani ɗin haalaji ɓen, on anda ko woni leyton, on majji. Ndaare onon ko waɗi ko gilandema Ba Mamadou acciri Cellou Dalein o parti. Ndaare UFDG, laamu arngu wono faala
déstabilise gol UFDG no faala jiibugol UFDG hay goto ronku hande base UFDG di no woni intact implantation UFDG on e nder niveau national et international hari hay goto waɗali ɗum ɗo hay goto ala si fon parti ɗon hay e nder sous région on hay bajjo africain ɓe ɓen hay bajjo e nder sous région on hay goto ala sifa parti UFDG on implantation makko on yana fa hay goto ko hombo waɗi ɗum ɗo ko sabbu ko jama on hooli selludalen ko te ɗum non o décevali hay goto ko ɗum waɗi toujours ça va continuer parce que il est toujours serein conviction makko on c'est intouchable engagement makko on hina débat c'est un homme responsable honnête et il a beaucoup d'expérience est-ce qu'on famille et puis ko kanko woni neɗɗo le seul leader politique adoré dans toutes les 4 régions naturelles Cellou Dalein les 4 régions naturelles ko Guido et Gagno foppino andi Cellou c'est l'homme qu'il faut pour la Guinée Guido et Gagno no andi ɗum ɗo mais hande ko himɓe wonɓe takko makko ɓen ko ɓen woni profitude pour leurs intérêts personnels fi aybingol Cellou Dalein Diallo musidɓe an enen militant et sympathisant de l'UFDG et citoyen ɓe guinéen ɓe moƴƴuɓe ɓen ardinen hakkil tambitoɗon e o neɗɗo ɗo parce que c'est lui qui va faire notre affaire et aujourd'hui je vous dis clairement qu'il est plus engagé qu'hier Cellou Dalein est plus engagé qu'hier awa ande wondema il n'est pas prêt à laisser ce pays avec ses vanipiés. On a prêt. Ande wondema, il n'est pas prêt. Dogugo lady makonding, fiyo di lutto e juude bandi. Ɗum ɗon yo woni ko andu ɗon. Cellou Dalein accitata o combat ɗo. C'est-à-dire, o jamfo en. Jamais de la vie. Jamfiɓe en ɓen foppino yaltitude kene. Et puis, andi ton kadi, il a de bons choix. Wonɓe takko makko ɓen ko parti hombo woni nanali ɓe jamfiɓe en hino aybina wano Fodé Oussou en wano Kale Modou Yansana en wano Aliou Condé en c'est-à-dire wano Konaté en Sousa ko hombo woni aybinali ɓe wigol wondema Cellou Dalein ko ɓannata takko mum ko janamɓe ɓen hina fulɓe ɓen hande non ɓen wiyaynoɓe ɗum ko ɓen ɗon jamfi dogi wiyetanoɓe wondema ko janamɓe ɓen ɗon hino jooɗi no gollude golle mum ɗen kanko Cellou Balde ado yawde o hollito carrément ko o yehi CNRD mi meeɗimo noddude mi noddimo humpitagol mo par ce que mi fuɗɗinoke nande rumeur ji ɗin mais kono sa nani rumeur ji hiɗa andi ange neɗɗo on hiɗo wawi yewtude a noddaymo mi noddimo hiwragol mo anda ko honno fewndori o tranquillise la o andinimmi wondema wo hina fi ɓe fanki ko leydi ndin fewndi ɗo ɓawo ɗo nun wo hari yimɓe ɓen si nangama ko maison centrale naɓete hande si yimɓe ɓen nangama goɗɗo ala andude kon to ɓe woni yarde donc ko fanki kon ko ɗum fankinimo mais hari déjà fof no andi yimɓe buy no anduno o fokkiti ok ene hande ko hombo woni hiyali ko Sousa menasa ko Souleymane Sousa hombo woni hiyali ɗum Souleymane Konaté hande ko hombo woni andahi mo menasa hay ko makko wata walde est ce que o fanki owe ko ɓeyɗo noon inna noon Cellou Dalein no ɓanni takko mum hara ko haaloɓe pular ɓen hino faala dénigrude ɓen ɗon ɓay kamɓe en ɗon nden hina fulɓe ɓe faamina wondema kanko o haajaka e pullo ko naati ɗo ko yalti ɗo Cellou Dalein si ɓannete si jonnete poste ko par ce que hara yiɗa mérite poste on la jogii critère ji pon poste ɗon sina ɗum o jonnatama pourquoi fi tun ka haalo pular o jonne poste on pourquoi ko hombo yi défaut Fodé Oussou Fofana Fodé Oussou Fofana laaɓiji jelu o ari France ɗo woɓɓe inna hay o artata
c'est-à-dire hande kadi so arti hande kadi ko yawgol direct ko gouvernement laabi jelo fode usuno jodi ko jodi nde o ƴetti yewtere wo ko yewtere makko ba o yewtata o andina jama on fof ko hombo woni selludale Jallow kala mudu yasane la même chose mais hande ko ɓe yimɓe immiɓe faminno wondema si fo acciti selludale Jallow kamɓe ɓe accitata sellu hande ko kamɓe yehi jooɗi e wigol hooloɗenmo hoolorenmo awa ɗum ɗon ko sadakaji ɗin jaabi ko duwaji ɗin jaabi ko en ɓurto wakkilagol ko andintingol en ɗum addunolan ɗo andina e wondema kala mo yiwɗon no aybina président selludale Jallow ande on ɗon o faalaka o tawaka e faalaɓe yo pullo laamu pullo si laamoto fewndo ko wonɗen ɗo en heɓata candidajo ɓurɗo selludale hina fi noon ko pullo kadi parce que candidat ɓayɓe ndaari ɓe tawi adversaire ala donc ɓe wadde tous les moyens pour l'éliminer donc enen noon eɗen jaɓu ɗum ɗon si tawi ko fi o laamaki ɗi mandaji tati ɗi élection ji tati ɗi o yehi fof o gagnaki e tawi ko fi ɗum ɗon hari woɓɓe goo waɗi ɓuri ɗum e puis ɓe laami kadi si tawi wigol wondema oɗo ɗen o laamotako par ce que hari o jonnama laamu ngon o jaɓani ko Allah jomiraɗo on hoddiri kon goɗɗo wawata ittude banu adama noon destiné tagaɗo ko wonɗa jinnawo a wawata humpitade ɗum ɗon ko jomiraɗo on tun andi min ilo ba ko wodanila ñande jango goɗɗo wawata humpitade ɗum ko jomiraɗo on andi destiné an o ko honɗum walanilan ko honɗum woni destiné ji andin jango ɗum goɗɗo banu adama anda ɗum awa haray komi yetoto on ko wata goto jiiɓu on hakkille ɗen personne selludalen ko parce que tout simplement wala adversaire politique foppino andi ɗum ɗon donc ɓe haɓɓiti noon ko ma o iwa ko laawol few si élection waɗe kono ko Allah andi ko laatto ko on yi Dumbuya ka Dumbuya si tawno hara num ina Allah hoddirayno harayno Dumbuya e wino ko pale ko ɓay ko Allah hoddirta ko ñande Allah desidi nden ko nden ñande o iwata ton on faami ko minni kon ko eɓɓana ko ñande Allah jomiraɗo on desidi ko nden ñande o iwata ton ko windannomo kon ɗum ɗon on ne peut rien faire awa ko waɗi minni o wata goto ɗayno ce qui est important ici c'est que mo iwtirɗen ɓaawo mum on o changeali mo iwtirɗen ɓaawo mum on o miijaki changugol mo iwtirɗen ɓaawo mum on ko dimo komo jamfotako en komo bonnata jikke ko ɗum ɗon ɓuri wonde important e o situation mo fewndi ɗen par ce que kanko président selludale Jallow si tawno na non o wawno déjà sifa am min harayno ala yewtude ɗo hande kadi par ce que harayno ay goto ala yeeso donc haray musidɓe an wakkilo ɗen haray komi nata en ko wata en yejjitu hiɗen jogui position molanaɗo fi ardagol leydi ndin hiɗen jogui kadi des éléments clés wonɓe ko parti ɓe andanda hoore ma ni ɓeɗo c'est des cadres c'est cadre ɓe kelɗuɓe te hande noon kadi waton yejjitu sokaɓe ɓen wano Aliou Ba kidnappaaɓe Fonike Mengue Billo Ba Habib Marwan ɓeɗo fof waton yejjituɓe CNRD imme on fof moɗon andi noon ɓe wondema ko ɓe faala kon onon on tawtata e muɗum onon ɓe tawtali ɓe mi woni yewtude tawtuɓe ɓen si ɓe démissionnali ko haaju maɓɓe kono onon ɓe tawtali ɓen wata goto naatu e mba ngesa ɗo wata goto naatu e ɗe diye fatoje ɗo hay nokku ɓe fokkita ɗum ɗo koko lannata neɓata si Allah on jaɓi haray mi yafinike e moɗon komi neɓini ɗo live on kon haray en e sa e jaroji ɗin partagé au maximum jamɓe kisi e meɗen